Ovo je mina koju smo prekjuče uklonili. Dakle, ona se nalazi s druge strane ove ovdje sive kuće, uz prilaznu jednu betoniranu stazu. I dakle, ljudi kad su spustili ovu žardinjeru, spustili su je na 1 centimetar pored upaljača mine. Ljudi su ovdje evakuisani, jer po pravilima ne smiju biti u blizini kada se radi deminiranje. Međutim, imali smo situaciju u aprilu kada smo došli na ovu lokaciju, kada su neki voćnjak ispred kuće čistili građevinskom mašinom, kad je ta mašina iskopala prve 2 mine. Onda vidjelo se na ljudima da nisu bili svjesni gdje su, da im uopšte nije bilo svejedno. To je ono glavni problem, ono što ljudi nisu znali da žive na površini koja je kontaminirana minama, što su koristili tu površinu i što kažem, nečija vila je dobila bruh od nosanja. Baš ovdje su ljudi jako puno sreće imali s tim da stvarno nije bilo nesreće, da nije bilo incidenta od tih mina. Mi imamo zapisnike da je ovdje dio površine tretiran različitim metodama, da su neke mine uklanjane, međutim, da li je tu došlo do da kažem, nekog propusta određene širine, koji nije evidentiran, koji nije tretiran, koji je zaboravljen, za koji se mislilo da je, a on u stvari nije bio očišćen, to je sad pitanje za mnogo i neku dublju analizu. Kažem, ljudi su ovdje imali jako puno sreće, jer su stvarno 20 i kusur godina živi. Prolazili su svaki dan na manje od metra od mine. Tokom radova naš deminerski tim odmah na početku je naišao na protivtenkovske mine TMA-4. Ukupno do sada na zadatku ih je pronađeno 4 komada. Naš tim za uništavanje eksplozivnih sredstava je izvršio po standardnim operativnim procedurama uklanjanje tih protivtenkovskih mina. Imali smo i 3 NUS-a pronađena. Tokom dana danas smo imali još jedan NUS koji još uvijek nije završena aktivnost po tom pitanju, ali će biti nakon što se radovi nastavi. Radim ovaj posao već od 1997. godine. Posao je kao i što vidite težak, naporan, mora se sa puno opreznosti ovaj posao obavljati. To je da se gleda prvo na sigurnost, znači svoju, našu, pa onda tako isto od ovih ljudi koji tu u blizini žive, naravno oni tu ne mogu dok mi radimo, dok obavljamo te zadatke, ne smiju tu da bude, pa gledamo da ispoštujemo to maksimalno.